kazala si da već u studiju očekujemo i naredne goste. Govorit ćemo o Institutu za historiju. A evo, tu su negdje naši gosti. Ja ću ih pozvati da nam se pridruže. Dakle, profesor Husnija Kamberović i Almir Duranović. A ovog jutra predstavljamo vam, naravno, Institut za istoriju kao i najnovija izdanja ovog instituta. Pozvat ću profesora i gospodina Duranovića da nam se pridruže ako su spremni. Uđite. Evo, sačekat ćemo i drugog gospodina. Izvolite, dobro jutro. Dobro jutro, kako ste? Poštovanje, jeste vi navijački raspoloženi jutros? Pa ja mislim da je čitava zemlja zapravo navijački raspoložena i svi mi navijamo. Poštovanje, je li tako i kroz historiju u našoj zemlji bilo da kad priželjkujemo pobjedu, dobijemo pobjedu? Ja mislim da onaj ko ne želi da pobjedi ne može ni da pobjedi. Je li tako? Ukoliko idemo pesimistično, onda... A nema pesimizmu mjesta. Nema mjesta, naravno. Historija Bosne i Hercegovine je bogata. Evo i s pobjedama, da ne spominjemo ni neke negativne stvari, ali imamo i onih s kojima se zaista trebamo i ponositi. Poštovanje, izvolite, sjedite. Evo, Nadira, ja bih da počastim naše goste, ukoliko mi dozvoliš. Može svakako. Dakle, evo još jednom ću ponoviti, profesor Husnija Kamberović, ili Kamberović ili Kamberović? Kamberović. Ali može i Kamberović, sasvim svejedno. Da, i gospodin Amir Duranović. Dakle, evo, spomenuli smo Institut za istoriju. Ja bih, ako možemo u nekom kratkom vremenu, uopće ga predstaviti. Znam da je tu dugogodišnja tradicija, ne samo tradicija, nego evo, koliko već dugo postoji institut i koje su neke njegove ukratko aktivnosti? Pa evo, institut postoji već više od pola stoljeća i prije nekoliko godina, 2009. smo i dobili zapravo 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva kao jedno priznanje za sve ono što smo radili proučavajući istoriju ove zemlje u posljednjih pola stoljeća. Dakle, postojimo nekako od 59. godine i u posljednje vrijeme, posljednjih 20 godina, rekao bih da smo mi ostali institucija koja je doista sačuvala dostojanstvo istorijske nauke, a samim tim zapravo smo nastojali čuvati dostojanstvo ove zemlje, jer ja mislim da onaj zapravo ko ne proučava vlastitu istoriju, onaj ko ne razumije šta mu se dešavalo u prošlosti, zapravo teško može očekivati da može nešto napraviti u nekoj budućnosti. Tako da, kažem, Institut za istoriju već postoji više od pola stoljeća. Mi trenutno imamo negdje 26-27 ljudi zaposlenih u institutu. Uglavnom su to mladi ljudi koji završavaju ili svoje magistarske ili svoje doktorske disertacije. To je nešto što je najvrednije čim institut zapravo, što institut ima. Ali ono što karakterizira nas i ove mlade ljude, i mene i mlade ljude koji rade u institutu, je zapravo jedna želja da prvo mi vidimo šta se to dešavalo u našoj prošlosti i s druge strane da tu našu spoznaju o našoj prošlosti nekako transformiramo ili usmjerimo prema društvu, prema široj društvenoj zajednici. Ali u tom smislu aktivnosti naše su usmjerene kroz organiziranje raznih konferencija, naučnih skupova i tako dalje. I dosta obimnu i dosta bogatu, rekao bih, izdavačku djelatnost. Ono što je također jako važno za institut je postojanje jedne, ja bih rekao, gotovo nevjerovatne međunarodne suradnje koju mi imamo, a to znači da imamo zapravo uspostavljene kontakte sa brojnim institucijama i istoričarima izvan zemlje od našeg okruženja, dakle prostora Balkana, Evrope pa i čitavog svijeta. Mene je recimo znalo čak iznenaditi kad sam vidio da nam se ljudi obraćaju iz Japana, recimo da u Japanu čitaju neke naše knjige i čak šalju neke svoje komentare, pa čak i radove. U posljednjem broju našeg časopisa objavit ćemo i neke radove istoričara iz Japana. Dakle, jedna dosta bogata i uspješna, rekao bih, suradnja, ali istovremeno to pokazuje zapravo da smo mi prisutni u Evropi i u svijetu, jer zašto bi nas neko ili kako bi nas neko to mogao čitati u Japanu, recimo? Evo, kad kažete čitati, priprema se i zbornik, je li tako, radova zapravo Identitet Bosne i Hercegovine? Da. Zbornik radova Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju je danas, ja vjerujem, ulazi u svoju završnu fazu, odnosno tekst danas ide u štampariju i danas će početi ta završna faza
objavljivanja knjige, a zapravo je rezultat jednog dvogodišnjeg rada, pa možda i više od toga, jer smo 2009. godine održali konferenciju pod istim nazivom Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju, gdje je Institut za istoriju okupio veliki broj istoričara prije svega, ali i drugih naučnika iz Bosne i Hercegovine, susjednih zemalja, ali iz Austrije, Njemačke i tako dalje. I u proteklom periodu, dakle od održavanja konferencije do danas, tekle su druge radnje koje podrazumijevaju pripremu jednog kvalitetnog zbornika, a to znači uredničko čitanje svih tih pristiglih tekstova, lektura, korektura i sve ono što prati izdavanje jedne knjige. I mi danas možemo reći da u narednih 10 do 15 dana možemo očekivati 2 toma zbornika radova Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju, preko 30 autora na 600 stranica govore o različitim vrstama identiteta u Bosni i Hercegovini, jer je i intencija konferencije bila da mi govorimo baš o tome da su identiteti različiti, da su promjenjivi, zato što mi danas vrlo često u Bosni i Hercegovini svu priču o identitetu svodimo na samo jednu dimenziju, na etničku dimenziju, a zapravo ima mnogo drugih ponekad zapostavljenih dimenzija identiteta. Mi smo ovom konferencijom željeli afirmirati taj pluralizam identiteta i ono što je također karakteristično za identiteta, to je njihova dinamičnost. Dakle, da se mogu mijenjati, da su promjenjivi u skladu sa kontekstom u kojem se nalaze, vremenom i tako dalje. Tako da mi u ovom zborniku imamo priču o različitim identitetima u Bosni i Hercegovini, od antičkog do savremenog perioda, od nekog administrativno-teritorijalnog uređenja Bosne i Hercegovine, političkog uređenja, religijskih identiteta, nacionalnih identiteta. Nije bilo priče o sportskim, ali vjerujem da će biti rodnih i drugih identiteta i vjerujem da će s te strane naš zbornik biti jedna jedinstvena cjelina i da će pokazati svo bogatstvo ove zemlje, a onda nekad kasnije vjerovatno i ova sportska dimenzija će naći svoje mjesto. Hoće sigurno, nadam se da ćemo večeras to zabilježiti. Da, profesore, evo, 52 godine Institut za istoriju bavi se identitetom Bosne i Hercegovine, historijom Bosne i Hercegovine, a tako će biti i u nastavku. Šta vas očekuje i kakve su aktivnosti do kraja godine? Pa, do kraja godine, dakle, mi prije svega moramo završiti započete poslove. Evo, kolega Goranović je već rekao da danas, ja sam to jučer rekao, danas u 10:15 ide zbornik u štampu, a nakon toga nam ostaje još da završimo do kraja ove godine, dakle, izdavanje broja 40. časopisa Prilozi, dakle, 40 brojeva jednog časopisa. To za časopis u Evropi nije nešto posebno važno, ali za naše prilike objaviti 40 brojeva jednog časopisa doista rezultat vrijedan pažnje. Dakle, to je nešto što planiramo napraviti do kraja godine i objaviti novi broj također drugog časopisa kojeg institut izdaje, to je časopis pod nazivom Istorijska istraživanja. Dakle, to je već 7. broj koga mi objavljujemo i u planu je još da završimo jednu knjigu koja govori o odnosu vjerskog i nacionalnog u identitetu Bošnjaka od 80. do 90. godine i to bi bilo, da tako kažemo, do kraja ove godine. Kako biste zaokružili? Kako bismo zaokružili? Bismo imali još, naravno, u planu nekih i izdavačkih projekata, međutim, prosto se to nije fizički moglo stići jer smo mi ove godine već objavili, evo to sam vidio ovdje, i nedavno smo imali promocije 3 knjige. Krajem prošle godine nam je izašla također još jedna knjiga uz ova 2 zbornika koji će izaći u identitetu Bosne i Hercegovine kroz istoriju sa ova 2 broja časopisa, sa ovom još jednom knjigom koju ćemo vjerovatno stići. To se prosto više fizički nije moglo učiniti do kraja ove godine. Ali dakako da nas očekuju u skoroj budućnosti, rekao bih, neki novi izazovi, neke nove konferencije, neke nove knjige, pri čemu ja želim zapravo sad možda već naglasiti da smo mi prilično daleko odmakli u pripremi jedne konferencije koja će se organizirati tek za nekoliko godina. To je jedna konferencija o 100-godišnjici Prvog svjetskog rata. Dakle, to je skup koji ćemo raditi 2014. godine i već smo dobili kao partnere brojne institucije sa Balkana i
iz Evrope, jer većina instituta za istoriju sa Balkana ili sa prostora bivše Jugoslavije prihvatila naš poziv da zajednički to suorganiziramo, plus neki instituti iz Njemačke, recimo iz Regensburga, pa čak institut iz Moskve je pristao da s nama pravi jednu konferenciju 2014. I mislim da je to nešto što će zapravo dalje doprinijeti afirmaciji i instituta i afirmaciji zapravo Bosne i Hercegovine i njezine historije. Da, svakako pratit ćemo vaše aktivnosti. Da ima ciljeva, doći do rezultata, je li tako? Pa ja se nadam, vjerujemo da rezultat, pa ne mora biti puno, barem 2:0. Hvala vam ja nisam puno što mislila ste... na taj rezultat, izvinite, ali nema veze. Očekujemo taj rezultat. Nekako smo svi pod tim utjecajem šta se već razložili. Hvala vam puno što ste bili sa nama. Dakle, evo, profesor Kamberović i gospodin Duranović iz Instituta za historiju Bosne i Hercegovine. Još jednom hvala. U nastavku slijede reklame i za kraj još malo euforije pred večerašnjom